East Tripura Lok Sabha Chongbari Achuthayo BCP candidate Maharani Kriti Singh Debormano Kabang Budbai Kuplai Khlairina Bagai Juda Juda Amsayo Chongbari Niko Awajagai Tongo Abahakino Tini Char Shalo Dipramo Thate BJP Bodol Nirbakhaktei Omurpur Hatini Simi Jenge Juda Juda Amsayo Nok Logo Chongbari Niko Awai Mungklai Jaka Pandawa Manjaka MLA Bormanang Ronjit Debormano Khabaite Kubni Adingrok Kok Thunlarani Buskango MLA Ronjit Deborman Shaka BJP by Dipramo Tha Alliance Mani Yagulo Baksa baksa lukuro borok budunai cabai mania enggai tonai rokno serai serai ke sirina bagino tinini ok awaimu tini South Arsigat ni ingko bisini andaro sing dur program tini sing cengnai tamni hingga kai phainai 26 tarik ingko April lo Purbo Tripura o vote tungnai aboni bagai taklai chini prathi Maharani Kriti Singh Deborma bono boot nani bagai jeto chini kami amsai lukurok takle bo mari wo boot ina abono tui kisa khawa uthrum tong baikha heka jeto chung understanding ni bisingte buja pore ni bisingte BJP government by chung mane chalaika kok chalaika government of India by accord tungkha heka aboni bagai no chung tabung nayo de or nirbachon tangi chung podobu baro boot dinai okongno no chung taw pinal ni bagai chung kami wo tini thanai tini oro chini TWF ni netri rok tai kami ni chini okra sakra chini division ni block ni tai panchayat elaka ni tai chini BC chairman soh kai jotto no district ni leader no tei sing tabungno pro kami prasaron nokhanai khaklayo taklai jotton se gobang margin boot manai chini Purbo Tripura asonne sing central kaise message ka hamri manane ebong margin boot mamane yagulo sing central bo kaise position ka hammanane ni sing khaklayo ka aboni bagai no chini accord no ching implement khlainani bagai tai chini dofani kok parliament to sarinani bagai no ching Kriti Singh Deborma no ching kabang khai vote doi ka apply na khainai tai chini thancha bobagaran tei thamu je thancha ni toba abono buskango teba agu goi tlangnani bagai ching chaitongnai ta